Ibihe vyiza gukurikira Fred Official muri aka kanya guha n'ikaze mu makuru yacu y'uno munsi tariki ya 3 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Dore zimwe mu nkuru zigize amakuru yacu. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yavuze ko umutwe M23 ubahimbira ibinyoma kugira ngo ugere ku migambi yawo. No mu yandi makuru nuko ubuyobozi bw'umutwe M23 bwatangaje ko butazihanganira imyitwarire mibi ikomeje kugaragara mu ngabo zawo. Aya n'andi makuru menshi niyo tugiye kubagezaho, mukomeze kubana natwe. Ubuyobozi bw'ingabo z'umutwe M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwavuzweho kuba buheruka gufunga bamwe mu basirikare bawo bubaziza gukoresha amagendu, ariko nyuma boza kubarekura nubwo hari abagifunze kuko amakuru abivuga. Mu baheruka guhanwa barimo Lieutenant Colonel W'Ingoma umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 mu za gisirikare, ndetse na Brigadier General Byamungu Bernard Maheshi wungirije umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe, ndetse n'abandi. Amakuru akavuga ko uyoboye igisirikare cy'uyu mutwe wa M23 Major General Sultan Makenga yabahanye abashinja gucuruza mu bihe y'agaciro mu duce uyu mutwe ugenzura no kujya ruswa n'ibindi. Abahanwe igifungo c'igihe gito ni General Byamungu Maheshi n'umuvandimwe wa General Sultan Makenga, hakabamo na Colonel Jimmy Zamuye wari umuyobozi w'umujyi wa Goma. Colonel Zamuye mbere yo gutabwa muri yombi akajanwa gufungirwa icyanzu yakekabwaho gukoresha umwanya afite mu kwigwizaho ubukire, yafunzwe igihe kitarenze ibyumweru 2. Nyuma yo gufungurwa yavanywe ku nshingano zo kuyobora umujyi wa Goma, ahabwa gutegura ibikorwa bya gisirikare mu karere ka kabiri k'igisirikare muri Masisi. Mu gihe Brigadier General Byamungu ushinzwe ibikorwa by'iperereza akaba kandi ari nawe wungirije Major General Sultan Makenga yavuzweho ko imodoka akazigurishiriza muri Uganda azikuye i Goma mu mujyi, ariko bikavuga ko yafunzwe gusa icumweru kimwe kumufunga. Amakuru avuga ko ari wo mwanzuro wafashwe na komisiyo ishinzwe imyitwarire muri uyu mutwe wa M23. Undi nawe wari ufunzwe ni Ibrahim Makenga umuvandimwe Major General Sultan Makenga. Uyu asanzwe ari umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. We yari afungiye ibyaha birimo ruswa ndetse no kwigwizaho umutungo. Abandi ni abafunzwe bazira gucuruza zahabu mu buryo butemewe n'amategeko. Abandi ni abafunzwe bazira gucuruza zahabu mu buryo butemewe n'amategeko. Abo barimo Lieutenant Colonel W'Ingoma, binavuga ko we yafunzwe ibyumweru 3 nyuma akaza kurekurwa. Urimo kandi Colonel Julien Mahano usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa M23 wanafunguwe ahita yoherezwa gukorera muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Barimo na ofisiye witwa François Kazarama, we binavuga ko agifunzwe kandi ko afungiye icyanzu aho akurikiranyweho icyaha cyo kwica umuntu wabaga mu nzu ye mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 Major Sultan Makenga akomeje umuco wo guhana mu gihe yaragize iminsi yumvikana anenga cyane imyitwarire mibi ya ruswa, ubujura ndetse no kunyereza umutungo bikorwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Izo zikaba ari zimwe mu mpamvu zatumye afata imbunda akaburwanya. Mu gihe rero abo yoboye burangwa n'imyitwarire bisa no gukorera mu gihombo, bityo akaba ari kubahana. Naho mu yandi makuru nuko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yavuze ko iby'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja ari ibinyoma. Ni mu butumwa Brigadier General Gaspard yatambukije kuri X yahoze yitwa Twitter ku munsi w'ejo wo kuwa 4 tariki ya 2 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Muri ubwo butumwa yavuze ko M23 ishinja igisirikare cyawe ibinyoma igamije guhuma ku maso amahanga mu rwego rwo kugira ngo igere ku mugambi wayo. Yagize ati ibyo M23 idushinja byo gukoresha drone tukarasa mu baturage ni ibinyoma byambaye ubusa. Irashaka guhuma ku maso amahanga kugira ngo imigambi yayo iri gutegura igereho. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 ugize iminsi ushinja ingabo z'u Burundi kugaba ibitero ikoresheje amadrone mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibyiheruka kugaba mu mikenke no mu nkengero zayo ku misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi hatandukanye. Tariki ya 29 kwezi kwa 9 muri uyu mwaka, drone zagaze ibitero mu bice cya Mikenke muri secteur ya Itombe muri teritwari ya Mwenga, kigasenya amazu agera kuri 4. Amashusho abigaragaza yerekana amazu 3 yasenyutse akika hasi, mu gahindi imwe yari yasenyutse igikuta kimwe, ariko byavuzwe ko nta bantu bari bayirimo nyuma yuko bari bahunze kubera ibitero bya Wazalendo. Ku munsi w'ejo kuwa 4 nabwo M23 yashinje igisirikare cy'u Burundi kugaba ibitero muri teritwari ya Rucuru na Rubero bagasenya imihana y'abaturage. Ni mu gihe kandi
ni mu gihe kandi ibindi bitero bya Sukhoi 25 ndetse na drone byagabwe inzibira muri teritwari ya Walungu kuwa mbere w'iki cyumweru nazo bigasenya imihana y'abaturage baho. Uyu mutwe wagaragaje ko ziriya drone zitegurirwa i Bujumbura mu Burundi ndetse na Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Unagaragaza ko uzakomeza kurinda abasivile n'ibyabo ariko utazihanganira iby'ingabo z'u Burundi zikora ku bufatanye n'iza Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo uriya wa Wazalendo ndetse na FDLR ugizwe n'abasize bakozwe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Naho mu yandi makuru ni uko urubyiruko rwo muri Maroc rumenyerewe ku izina rya Genzi ruri mu myigaragambyo rwasabye guverinoma y'iki gihugu ko yaseswa hagashyirwaho indi kuko iriho yananiwe gushyiraho amategeko agenga abaturage cyane cyane mu gice cy'ubuzima ndetse n'ic'uburezi. Nanone mu yindi nkuru tugana ku musozo ni uko umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo Julius Malema yahamijwe icyaha cyo kurasisha imbunda mu gikoranire cyarimo abantu 20 ndetse na 18. Uyu akurisha kajya Economic Freedom Fighters biriziho uruhande rukaze ku bijanye n'ubutaka n'uko umutungo w'igihugu usaranganyijwe. Ibirego yerezwe birimo gutunga imbunda bitemewe, gushira abaturage mu kaga, ibyaha bishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 15. Mu mezi abiri ishize Malema yahamijwe icyaha cy'imvugo ndetse n'urwango. Malema udahangayikishijwe n'umwanzuro musha w'urukiko yabwiye abamushigikiye ko igifungo cyangwa se urupfu ari ikirango c'icubahiro kandi ko azajurira. Aya ni amakuru twabateguriye. Mwakoze gufata umwanya mukadukurikira ibiganiro byacu. Nakagaruka. Ciao ciao.